Николаев. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين جماعة مسلمين ميري مانغلي برالا ميري سايديمي بهنيا след беника Куран-ы Керим ескере. Мире сопатникја ко дини Ислам. Аллах Теала авдисутно пости, кабулите керел, авдисутне намазија, теравие, зикирија, кабулите керел, себе пи амаро ибадет, иншаллах, афите керел, амаре гревија, грешке ем кусуира, тешај, акале ибадетен царте од платина, амаре грешке карши амаро господаре ко судно диве. Хамди Аллах еске Зул Джелали вел Икрам ауфтано јекутно девел сонанеле ортако кога истворители таро са ови господари исто конгорото и западенгоро хем владари таро судно диве. На небијамо, на бијангја, на неле форма, на неле тан. Сажанела, сашунела, ковло мерхаметчијаси. Еке пандаек рамазанско сохпети, ки амари дружба, ко амаро виртуално меџлиси, ки тема шехадети, наставинаја од трито дело, إلى تسنة أشهد أن لا إله сведочинава кај на недевел хем опишингем ки акаја негација ки суштина со негиринаја, кас негиринаја. Вакергем кај негиринаја ховавне девелен. Ако ховавне девеля наперена само кипја остатуе хем иконе, него ко ховавне девељада преперела погрешно халјо ивада, хем погрешно перцепција, погрешно концепт, баш од девел. Јахудие залутинге тари право вистина, себе писо е девлеске керге ширк, таро туј аспектија, терсим, опишинге е девле сар физичко тело, тујто керге тешбих, според Ингелес, лично е створенијенцар, е махлюкатеа. О христијања, залутинге, себе писо Хазрети Иса алейхиселаме, опишингеле кај девлескоро чаво, таро аспекти со девел улав гјапе ко тринкотора, јек ачило упреко него, дујто уло Свети Дух со анела и објава, трито очаво со куѓа о рухи кој Иса алейхиселам, а гјарда Иса алейхиселам тано мануш девел. Христијанин горова, паќа и бесијагјар, акалеске вакераја хулюл, узало течсим тешбих, додајнге пандаек ширк, хулюл кај девел, од после кувела ко створение со створинга. Ислам тано дуртар акава аспекти. Вакергем кај авдиве ка наставина тема иллаллах од дујто котор таро илахијат, а од овај тано те потврдина кај о Аллах тано амаро господари тај девел авдиве кераја лафи савој исламе скоро концепт башо девел. Сар јек муслимани валяни те пакјал те верујнел ко девел.
исправно исламскери акида према Ехли Сунне вал Џемаат. Секако англимандета не мере ученикја, акате амаро прало хоџа о Елмири, акате тано од техничко мајсторио Емири, хем ерат Абдул Баки тано Аменсар, али исима ек тикно да мисафири. Одова тикно мисафири тано кој? Имам Ебу Ханифе. Моро евлади мерејакја моро хајати о нуманче. Као кате хајате тикето на овеколе. На манглате джалпеске, манглапе да дејате бешел, екека. Дико дорики камера. Бакер селам алейкум. Селам алейкум. Бахтало Рамазани. Бахтало Рамазани. Шали ме нешто те почавтака. Ше. Кај тано одевел? Не летан. Значи си клинем и тема едевле таннанеле соскел танси махлук створение, а Аллах накувела ко махлук ко створение одолеске на лелатан ко простор. Тева керги му Аллах бешела ко простор или у Аллах Теала араклела ко простор таро небесија, а кавај паќа иба христијанен горо, а навкердо хулул е кеда одевел кувела од после ко створенија. Паро селами џисаринен девакер, сто дике намаро дерси. Селами тари медреса. Селами тари медреса. Кучинки Антон ми камера, цело диве бърбър керяно. Лафи, акате. Му се спие. Му се спие? Ако макляте джалпеске, ајде вакерава ек диве, ек трум ледате шунае. Тај са егерта викента, но ка беше опешке кере. Ака беше туке, те шунемо дерси. Ем вакер џематеске те споделинен одерси. Споделинен е одерси. одерси. Бисмилај вакерен. Бисмилај пинен. О, Аллах дженетите делту. Ха? Или сове. Ајде. Беш туке. Аменка настави нај одови кај совареш. Беш браво. Сари нека на лайк туке. Дојди вамо на мајка. Ајде, не мора, кате манцарте бешел, те кергја нешто. Сте ги на време, мада. Ама ладно е. Не ме Ја ја. одо јас, одоте, таблова оками, катакеве. Добро. Нека егер џемати муслимин, ки романи исламска школа, мечаве, јас и умерат ко дерси, ки емисија, ка дискутирана тема акида. Дедевла ја Рабби вакерен амин чавален, иншаллах. Те авели ек диве, омумани акида те кере лафи. Ете гане те мера да те панда амаре ја кера хати. Кет кади карту агер сару која туда акида кере алаф. Бе. Ајде, момче, дојди вамо ладно е. Ајде, чао. Ке одиш таму. Ако сакаш, после пак дојди. Ајде. Оди, загреј се, пак дојди. Пази се. Џемати муслимин, у меѓувреме споделинен од дерси, котумаре профилија, тагиринен анава, хем споделинен од дерси ко пораке, те шајте керен хизмети. Иначе, чиндосиум таролафи кериба, ерат покасно кугем ко лайфстар студенгем, хабери хем муклем огласки амари страна, Ерациум сине мисафири ки ек програмата ро ТВ Хоспитал, одоте да и кергем ек предавање, ек дружба рамазанско кергем, јакате одма ира салилем ки медреса, настави наја ки амари програмата ри романи исламска школа, те бувляра девле скоро чачипа, хем те ширина о илими. Англиман де тано мопани, таро пани си ем керде, састипа си пани те пија. Tu men vakerena bismillah споделина од дерси ме вакерава бисмилlah те пијама ропани. Ајде гледа ученик е тари романи исламска школа. Иначе две чистинген со вршена медреса.
Ајде абена амаре гостија, амаре мисафирија. Алейкум селам. Ленту мен геодотар столица абена кај. Оф. Aleykum selam. Buyurun beş. Şu karadan onu. Buyurun beş. Tema potvrda počinje. Bakeraja Bismillahirrahmanirrahim. Тике на кана чавале. Тумен сиен ученик е тари роман исламско школа. Тумен да джемат таро онлайн меджлиси. Тема акида. Исправно исламско паќајба. Правилно вјерување ехли суннет вел джематеско. Онај баро котор тар акава уммети. Савадил авам бакерале. Kur'an'da, sünnet'de, Allah eskuru kelam, Allah eskuru laf je u Kur'ani. Dela nalog te sledinao pobaro kotor, kakava ümmeti. O peygamberi de aleyhisselam bakırdı. Ki fitna. Keda ki iklop. Tumen sledineno pobaro kotor tar mo ümmeti, so devel dengjama jek asafki čest, so nikas džiav divena dengja. Dengjama lafi. Vakirgjama ngekai. Mo ümmeti pobaro kotor ka čovel ko pravo duma. A odola so kazalutinen titne grupacije. Pa ako vakti tari fitna, na nete džanen kaj si o pravo drumo, tu men sledinen o najbaro kotor, taro ümmeti hem leskere autoritete. Odoleske najbaro kotor taro İslam'e skoro ümmetisi o sevadil ağır najbari grupa koji si ehli sunne vel cema. Koji tanıyorlar? Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli, Štarfikska mezhebija, hem duj akaidska pravna akaidska škole, Maturidi, Eš'ari. Saukupno akava ehli sunnet vel cemaattan. Ovto var 10% korkoretane olasa. Taro istom ostala sektetanen 5% tikne sa grupacije. Ehli sunnet vel cemaat. Šo var 10% korkor imame u Hanife. Amen sar ehli sunnet vel cemaat savo konceptisi amen başo devo sa halvaya amen edevle. Koji si Allah? Buyurun. Vakirgem koji si Allah ko Jahudije. Mate povtori na amaro dersi. Pravgem te vrate staro ajete, si kavgem sar Jahudije verujne na kodeve. Pravgem injile star. Muharref injili, muharref te vrate. Diklem saro hristijanja verujne na kodeve. Kaj ulavela preko kotora, kotrin kotora. Valentano je deve vakirgem. Akana hajdete šuna islam sarva verujne la? Dik. Kada men diskutirina je baš o develko islam, akava tano glavno nešto so valjani te pamtinen ki godi. Glavno nešto so. Amen ko islam ki nauka akide, ispravno islamsko pakajbe karši od devel, ki amari teologija, ko ilahija. Nasiklovaja koji si odevel, sar si odevel. Nego siklovaja so na neodevel. So ske amen na neamen godite haljovaja devli. Jek primer kada tumen. Amari godi si jek bardako.
Аллах е скоро бари, пе замислинен са баро океани. Шајли цело океани, амен чиваја каде каква бардако. Нашти. Акава фикири. Тано саро бардако. Аллах Теала те споредингем ле сар океани, мада океани и силе границе, Аллах е границе да нанеле, сар шај амен те халова е девле. Нашти. Одолецке да Ебу Бекир ради Аллаху анху, сова кирга, те прифатине, то неспособност, кај нашти халовеа е девле, тано најлачо халојба Аллах ески. Тева киргани силе вас халилан, значи. Тева киргани силе тан халилан, значи. Бешела упреко арши халилан, значи. Овитано упреко небесја халилан, значи. Јек джено пушла Hoca efendi, tuva kergen o Allah ne uprama. Sos kamen keraya dova hem vazdaya amare vasta upre, o dova valjani te džanen, o dova naznačenje laka je Allah si upre. Nego, dova keri kibla si i semaja, o nebesja. Amen iranaya amen ki Kaaba namazeske, dali o doteo Allah? Na. I Kaaba si kibla namazeske, a o nebesja si kibla dovake ko islame skoro fik. Inače Allah Teala korkori vakir vaku Kur'ani ey Muhammed te puçle tu başı mange penlenge mesyumlenge but başı. Ne gerekir? Ha Allah Teala menge paşa amen Allah istardur. Akaya si zagonet kakana dikja Allah si doborom paše amendar po paše tarivena kucavica, ama amendurar salilem taro Allah, taro aspekti haloj vaskor. Znači ki akida nasikljovaja savosio Allah, nego so naštio velao Allah. Džaja prema i metodologija taro aeti Lejse ke mislihi šejun. Ništo na ne slično Allaheske. Dimi na ne ništo slično Allaheske. Amen. Saso na ne Allah kane girina. Saso i slično stvorenijencar kane girina. Bešiba si hali stvorenijen goro. Allah našti bešel. Hajba. Tano. Svojstvo stvorenijen goro, Allah nahal. Bijaniba si svojstvo taro stvorenija, Allah nabijanela. Piriba, tano svojstvo stvorenijen goro, Allah najle potreba te pirel. Ovi se mokša. Tu pireja soske nasijano dote. Morate trudinetu, te mučinetu te reseđi odati. Allah eski asavki muka, asavki potreba najle. Ovna je najle granice. Onda, prema islame skoro koncept. Sar bi definiri naja Allahe, amen, vakiraja jar. Allah Teala tano zat bila keyf. A kadar počminaja. Söz znači nakava, ovsi jek persona, bizi sostojba, bizi forma. Jek persona si ov, ali bizi sostojba, bizi forma. Со значинела од ова, тумачинаја, дикакана. Број 1. Аллахескери персона нанела границе. Зад биля кейф, акава значинела. Персона бизи состојба, акава значинела. Аллахе нанеле границе. Нашти чивеалеске граница е джијака те одевел, ака те битингјавише готово, а катар на одори, на не одева. Аллах е границе нашти чивеалески. Ни управдан, ни телалдан, ни лево, ни десно, ни аглал, ни палал. Аллах е најле границе. Бизо границе тане. Тано Рабул Алемин. Најле границе. Границе нашти препиши најлески. О границе са особина дендејко створенија. Манис има граница. Ме си умеке акава телој,
o granice o formin G mi forma, e che di che o granice, sa o granice che G mi forma, e mesimo ograničimo ođegate, zatere savđi tu te variante pirav, so che si ograničimo, granici simo. Ama Allah Teala granice nanele, te nanele granice forma dena. O Allah si persona so nane telesno. Fizičko telo je devle nanele. Trito, Allah je skiri persona. Nastavila tanko prostor. Isjamen je prostor. Treba kere odo teja kana o Allah Teala tamo. Naštija sa konešno treba kere. O prostори stворимо на постојнела сине, ке да сине од Allah, таровечност, од последен кер да о простор. O prostor si mahluk, o prostor zavisinela Allah estar, a na o Allah e prostor estar. Te sine ovu prostor kao el piravdu. A savke osobine, Allah eske naštida je, soske u Kur'an je azimušan, lejse ke mislihi še'un vakerga, Allah na ne slično ko ništa. Našti sa ramenите ovdje. A mena staraja tanko prostor. O Allah naštija sajela ko prostor. Akava ajeti jasno si. Muhkem si prema akava ajeti gradina je amari akida. Akava ajeti tani amari akida. Akale jeke ajete sta celo akida gradina. Akava ajeti seka ki amari godi valjani čovjek. O Allah si persona su uprilestena naquela vakti, demek o Allah na kuirola, deš berš, birš berš, naštiva kere Allah eske, soske o vreme, ov stvorinja, sar dimenzija, ema men živinaja, kijaka ja dimenzija vreme, ama o vreme na deluinela uprot devel. O Allah Đelešanuhu si persona, ali nadvižinela veko prostor, Aka tartar jaka je točka, jaka je točka tarakava tanjokova tanna pirela o Allah Đelešanu. Taj Allah eskeri persona na raklola ki disavirik. Na primer, na ne upre, na ne karši amende, na ne levo amende, na ne desno amende. Znači, te kildine namazijem te vakere, Метергјовава кана англо девело, те замислине емо девел карши туте, а ту кылдине алеске намази, а кава си ховамно девел. А кава ко шехадети негирине але, ла илахе, одоте му дареја, аге асавке ховамне девеле. На не девел, асавко девел на постојна. Со исиле граница им карши туте. Наште е гер. Нешто со најле границе, наштиле але карши туте. A kada oprvo lajate obработина. Allah eskeri persona nanela granice, ovna ne ograničimo, so značino dobro. Ej talibul hak, ej učeniko baš istina. Teđane, ehli sunnet vel džemat. Pa kjala kajo Allah Đelešanuhu si persona so nanela granice. Persona so nanela granice naštivela hem krajo. Naštivela li hem formala. Imam Ebu Hanife, ko fikhul ekber, opishindor ehli sunneteskeri doktrina vašo Allah Đelešanu, penela wala hadde lehu, Allahe granice nanele. Imam Ebu Hanife si autoritet ki akida. Of pishingavlil el fikhul ekber, ekamen prevedingem akava leskoro Imam Ebu Hanifa skorolil kilomaničim. Tano? El fikhul ekber. Eke akate samo soka prave oprvo i sjameno arapsko teksti, emo prevod kilomaničim, brojka po brojka. Samo so počminela i akida Allah Teala te opishинел o tevhidi Allah eskor Imam Ebu Hanife akava vakerelale. Wala hadde lehu. Allahe granice nanele. Akava jandike Imam Ebu Hanife kastarlela. Pestarlilela. Ko pošeroli akava pishinja. Na. Ovsiklilo tarpohođa Ibrahim Nehai. Ibrahim Nehai
учиња, таро Алкаме, учиња таро Ибни Месуд, Хазрети Али, а оласне учениќа Хазрети Пегамбереске. Односно, ко ланцус изоставингјум Хаммад бин Сулеймане, овсиклило ко Хаммад бин Сулейман ко Ибрахим Нехаи, Ибрахим Нехаи ко Алкаме тај Ибни Месуд, а ола сиклиле таро Пегамбери. Ака васи, акаиско прво пишимо лил ки историја исламескери, ел фикхул екбер, таро имаме Абу Ханифе. Значи, селеф доктрина башо ислам, башо акиде. И од те Абу Ханифе, ака вакирала, вала хадде леху, Аллахе границе нанеле. Хафиз Ебу Нуаим ко хилие, ко довалил, пенела кај Хазрети Али радијаллаху ан вакирга, мен зеаме енне илахена махдудун, джехилел халикал ма'буд. Кој ка пенел, кај одевел си ограничимо и силе границе, нанеле хабери таро створители колеске амен кераја ибадети. Значи амен са муслимања на согласинаја амен ко мишлење, ки сумња, ко шубе, кај девлејсиле граница. Одолескето наштива кереја о Аллах се упресуске деале границата о Аллах. Упреј, акарина тучи веалеске граница. Ебу Ханифе вакега, вала хадде леху, Аллах е граница. Тими нанеле граница вас да наштива верда. Со ске вас си форма, а и форма ле лапетари граница. Дими наеле граница, наеле форма. Вала хадде леху, крај. Еке лафеја са одговориња, на не потребате дискутирање. Аллах искери персона на не телесно, джисм. Ел джисм тано арапско лафи, хем ко превод значинела телесност, ехли сунет вел джемаат пакела кај Аллах джеле шануху, тано персона со на не телесно. Ке да пенаја телесност. Телесност вклучинела форма, учипа, тај бувлипа. И сито е форма, и учипа, е бувлипа, кава си телесност. А савке особине одевел денѓа ко махлукати. Ко мануша, ко мелејќа, ко джинја, ко хајвања, ко животиње, ко кам, ки планета, али остворители, а савке особине на пиравела. Аллах Теала ко Кур'ан-и Керими башо Талут вакирала агар чачипаске о Аллах демек Талутеске е Талуте бириња упритуменде, машкартуменде, леске денѓа приоритети ко джандипе, ко илими, тај ко джисм, ко телесност. А кате Аллах Теала акава джисм, телесност, сар сафати, сар особина, делала талутеске. Ако наменте вакиргем е о Аллах тано джисм, и силе телесност, и силе форма, и силе учипа, и силе бувлипа, джисманијети Аллах искете препишингем, исто вечинаја Аллах е талутеја. Соско Аллах ке да опушинге е талуте, вакиргалеске денгемне джисманијети. Ел джисм. Телесност. Аллах Теала на не слично ко ништо, значи о Аллах джисм на не. Тева киргем кај Аллах тано телесно тега ни као вел слично е талутеја. Ако Куран јасно пенелаве,
лейсеке мислихи шејун. Ништо на не слично Аллах е. Одолеске имам Ебу Ханифе ко фикхул екбер, која кавалил, опишиндор ехли суннетескели доктрина вашо Аллах Теала вакерела, кој си о Аллах, и впалем вакерела од вас она не Аллах. Дик, кој си о Аллах, биле аджисам, овна не телесно. Овна вакерге асав коси. Сарсо вакерге насиклјоваја саво си о Аллах. Него сона не о Аллах. Со вакерге прво. Валя хадде леху. Кој си о Аллах? Валя хадде леху. Кеда некој ка вакерел туке. Кој си о Аллах? Кај си о Аллах? Кој тано о Аллах? Состари о Аллах? Тути си ту право ака вате вакере. Пейгамберескере или местар пренеси му која асхабја, после лелеле од табеинја. Имаме Ебу Ханифе табеин тано. Киселев генерација припадина. А каваси од ова илими, од прво исламеско ролил, пиши му ки тема, сара исправно те веруинако девел. Кој си од девел кеда капучен, ту сока вакере, валя хадде леху, Аллах е границе на неле. Саво си од девел, биля джисм, овна не телесно. Ака на три точаја, Аллах ескери персона на екзистиринела ко простор. Лескоро заати персона вакера елеске, ко простор овнане. На елетан. Со пучнумен умане. Кајтано, девелов со вакерга, Аллах е на елетан. Со скелтани створимо. Овко створимо на кувела. Какерел хулюр. Ака те амен, Аллах е нашти халјоваја. Овси неограничимо, ама ли годи ограничими, амен од ова нашти халјоваја. Амен е джинен нашти халјоваја. Е мелекон нашти халјоваја. Амен живинаја ки трито димензија, 3D. Од джинија си ки штарто димензија. О мелекја си ки паншто димензија. Алберт Ајнштајн вакерела и си дешујек димензија. А Аллах Теала авритари димензија си. Сарамен ка халјова од ова. Не можеме да сватиме. Нашти халјоваја. Еј талибул хак, еј мире ученикја, о простор си израз баши ограничими површина. О простор си створение, махлук. О Аллах си лескоро створители, халик. Ако пишинела ко суре Зумер, шо вардеше дуито ајди. Ке сине о Аллах простор на сине. О просторот после кердило. O Allah naredinga kün, hem ulof e kün. Нали од општо пенџардо конардо буди и одно буде. Ов вакерела ли кün, ов hem овела, фе кün. Акава потврдинело пейгамбери да алейхиселам кеда вакерга Кан Аллаху ва лем јекун шејун гајро. Кеда си не одевел, постојнела си не одевел. Освен лесте, ништо во верна сине. Ништо. Постојнела си не само ов. Акава хадис шериф Сахих Бухари. Забележи. Одолеске овна лила танко простор. Кеда отпосле остваринело простор, те кувѓа отпосле лесте, те пене исто гирдингја кој сада отпосле. Соске и сада махлюк, простор да махлюк. Те кувѓа ко простор, соске не гиринена кај кувѓа ко Исус. Мукен више. Дозволинге на карик кажало дојде. Али, исламески акида, Аллах Теала најле границе, најле потреба негде те кувел. Соске, најле границе. Нешто ко нешто кувела, ке да и ограничимо.
од после кувела. Одоте на сине, од после кувела. Не. Према Ехлул Хак, Ехли Суннет вел Джемат, о Аллах, Джеле Шануху, безпросторно екзистиринела. Ов постојнела, али лешки наваляни простор. O Peygamberi aleyhisselam kerge agar dova. Akana prenesinela pe yek hadis şerif sar o Peygamberi ki dova nešto va kerge. Sova kerge. Ve entel zahiru feleyse fevkake şey'un ve entel batinu feleyse duneke şey'un. Tu si jedan zahir, očevidno postojnje. Упритуте на не ништо. Ту сијан батин, јакен дар сијан учардо, а менги сијан невидливо. Телитуте на не ништо. Сахих Муслим ки тема дуа забележи гјаква хадис. Имам Бейхаки вакерела. Шумса вакерела Бейхаки. O alimja vakerge kaj akava hadisi tano dokaz kaj odevел на екзистиринела ко простор. Се о пегамбери јасно вакерга кај упро Аллах, хем тело Аллах на не ништо. Онда на не ле простор ле. Нашти вакерја ови ко арши, ови ко небесе, нашти вакерја. О пегамбери ки дова вакерга телитуте на не ништо. Те амен астаргема га телилестете на не ништо и дуњаја да на не. Соске ко прво небо авела, Агер вакерена. Агер? Вакерела, ајде, иек третината накана ноќно намази кет кавела, очи керена, одео те влеу кит прво третина тарират ко него, ама о пегамбери ко сахих хадис, сахих Муслим вакерга телитуте на ништо. Онда саша и дуњаја на постојнела. Те бешела ко арши телилесте на ништо. Дикена. Ке да вакерела пе телитуте на ништо. Од вас значинела на непростор, а упритуте на не ништо од вас значинела кај вакти упритуте на накела ту на пировеја. О вакти настарела тут. А калајта не дуј димензија, простор хем време. Ола е Аллах, упро Аллах на еле нисави утицај. А упро аменде о време поирарена. О простор да силе. Тан амена кате која каја димензија екзистирина, а јар одевел створинга, али ов акалестар му не зехтано. Возвишимо таракаја ситуација овте период која марони го. Онда саркова створители. Нема шанси. Нажалост, ки историја машкаро муслимања и тлиле секте. Кола вакерге е девле скоро танси упреко небо. Са сопенена мушеббихе тај муџесиме, секте кој ислам си јакала. Јахудиендар, христијанендар цидена корен јакала. Муџесиме е мушеббихе. А синеа савкеда муслимања сар секте, кола вакерге кај одевел си свугда. Кај одевел? Одевел си свугда. Али свугда си там. А мен од ова да не ги не. О Аллах свугда на не. Свугда, о извес, о пишинела там. Allah je tam na nebi. Sari sekta neđarije. Neđarije vakerga, o Allah si svugda. Muđesime mušebihe vakerga na svugda, o Allah si upre, kraj. Prema ehli sunnet vel džemat, o soldo i tabojra. Препишине на Аллахеске тан.
Hem mucessime muşebbihe vakirge ofsi upre, a ne džarije vakirge soitumen zar sar upre. Ovi svugda, теле да, упре да, акате да, окоте да, аменде да, туменде да, свugда и. Да не само упре, теле да там. Vakirge ne džarije. Imam Ebu Hanife ko fikhul ekber, ko fikhul ebsat, pardon, ko fikhul ebsat, vaverli, pançli laisile başı yakida. El vasiye eklen dersi, akava fikhul ebsat. Tam savalani te prevedinane Allah eskelezine. Kiroman için. İmam Ebu Hanife ko fikhul ebsat, esol duende girine. Hem odulası vakerine opre, hem odulası vakerine kay olması, teles burada olması. Vakir Allah'a yer. Men kâle, koy kavakerel, la a'rafu Rabbi fis sema ev fil ardı, fakat kefer. Koy kapenel, abi me više, tikindora kalenda kalen nađanava, da li odevelsi ko nebo, ili tano kipur. Demek bunun gema one cariye da, mucessime muşebbihe da. Me više nađanava kaj si da li si upre, ili se, soski si argumente upre, usi argumente ateli, akala ager vakerna, okola ager vakerna, i nekoj perela ki sumnja, vakerna me veke nađanava odevel da li si upre, da li si tele. Ebu Hanife vakirla, koji akava vakirl kafirisi. Bilam nekola manuşa mangena akava lafi Ebu Hanifa skoro te koristinenle, kaj ovda verujnela kaj odevel si upre. Jok, eke akana, leskoro učeniko, leskoro mezhebi, leskoro dromso pirela, Molla Aliul Qari, rahimehullah. Molla Aliul Qari, vakirala gel, dela şerh koleskerelila. Ebu Hanife vakirga kafirisi, soske. Sebebi so osoldu i riga, osoldu i taboira, osoldu i sekte Allahiske prepišene na tran. Jek prepišenela upre, jek prepišenela svugda. Allah et handan hele. Ej talibul hak te vakirgem kojo Allah egzistirila ko prostor, tega ni prifatinaja kajo prostor si pobaro Allah estar se keringani. Нелогичност јако асавко погрешно паќа и бас јакава. Штарто упро Аллахескери персона на накела вакти. Ей талибул хак, ей ученико таро чачиба. Време, вакти. Сар димензија си исто jek maškar Allaheskere mahlukatja, so stvorenja. Keď si neo Allah, dimenzija vreme nasine. Aka testo. Odoleskio Allah na nele početok. Hem na nele krajo. Soskov na nele ki prije egzistencija, le nastarela le vreme. Бидејќи себе писо на неле време, на стартуња, те генеил пеке да почмиња. Хем нашти, овела ле крајот, себе писо на старела ле време. Нема почеток, нема крај. Значи, авритаро време и димензија. Авритаро време да навакерела пе, него време уприлестена на кел. Авритаро време те вакерген дајале граница, аврија калестана. Погрешно моро изрази. Мангава те хулярав, те упростинав и акида понекад неправилно да изрази на јаменикена. Аллах те аля те упростинел иншааллах. Keď si ne o Allah, vreme dimenzija na sine.
Значи, никад некој наштите вакерила герабе. Добро, кобор постојнела каја дуњаја? Наджанава кобор милиарде берша постојнела. Па сине диносаурусја, па сине хајвања, па после омануш, па опања повлечин гепе, па и кувбијанга, па омануша джикеда те усовршинен песар, цивилизацијата керен државе, те описменинен, време джијакана. Милиарде, па и галаксија кеда керен. Јакана и си пучива. Буд време бека. Добро. О Аллах вечно ли си? Ваве, ови од секогаш. Значи, а каја дуња и сила старт? А пред те Кирилла со Кергија добором. Киđalla кога Думутанов постојнела. Овтека ни сокере да си небе за коркори. Асавко пучива Аллахеске на пучелапе, со скакаваи анализа Аллахеске премали димензија вакти. Ту мисли не на Аллахе на старелале време, па ту нашти пучеа со Кергја Аллах, англедер текерел акава махлукат, акава постоење. Со скеовакти, тано лескоро створени уприлесте на фигуринела. Минато со накля сегашност, акана емиднина со кавел, англодевел на валяните накел вакти им тедикел. Овса од ова доживинелале којек во исто моменти. Амен акана дикаја амен, ем кераја дерсија каде. Од джемати од те шунела амен. Амен акана доживина јака. Амен ге, о пегамбери, ке да живингја. Кеда као вело киаметива кераја. Амен ге иси акана, минато е миннина. Ама ко англал, ко Аллахескери перспектива, време се бе писона на кела лестар, о време уприлесте ништо на фигурирала, овсакава доживинелале по исто јек моменти, значи, по исто моменти амен дерси кераја, ко исто моменти Мухамед алейхиссалам вахи шунела, ко Бедр негде борбај си, хем ко исто моменти некој ко судно диве, некој ко дженнети, некој ко джехеннеми. Са од ова, Аллахеске ко исто моменти со ске лесте вакти на накела, уприлесте вакти на не. А мен се бепи со сим створиме кеја каја димензија, доживинајале минато, сегашност е миднина. Управо Аллах тајале вакти на накела. Кана паро дерсија, па парој. Ама назначинелате и паро, па исклучин бе мука, кана кашпунав маге пара ми са ашпохари, и си асавке да дерсија, и си асавке хор да дерсија. Ту со мишлингјано ислам. Абдези, абе махом циркузи. Илаи лео дефи рома на руба, ајде какера подкаст. Јоке, мукодо Абдулбаки. Дико време, почмина те нашавгео нашти перцепиринеа, па ја нашти со скесијанке Андреке, ја каја димензија, нашти халевеа о живото, бизо време. Бизо те накел време. Значи, дик со и време. Машкалан карала дуј удајра, од ова со наклад си време. Кола те на накела време. Од онеском да не слично ке амен, амен нашти замислина. Ама шунгу ми е поговорка интересно и гурувни да те веруинел си неко девел, ка мислинел, кај девел си е парошо жо гурув. Со ски дикелата пир перспектива. И амета омануша амари перспектива, опишнајале муш, укрейс, армануш, пуро. Муđe si me muše bihe čak vakerena terno мишим, од терно. Анда на бариленеске чора вакерела и силе баревала. Ко муđe си мен герелила бешел. Ке але диве, са од ова да какерела фема, без потреба ака на текува од ова хор. Ама агјаро пишинге девле муđe си me muše bihe секта. Ко ислам. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Аллах Джелешануху на движинелапе, хем на преместинелапе, на поместинелапе. А катаро корио котара кари на джалав. Соскеле границе на еле, ограничимо движинелапе ко простор. На неле границе, боля хадделе хо Ебу Ханифе вакеги. Аллах е границе на неле. Ей талибул хак те джане, ehli sunnet vel džemat pa kjala kao Allah Đelešanuhu tano sovršeno persona so nanela potreba taro dviženje. Dimisijan sovršeno, tu našti dviženje lape od ovako i na nesovršeno. Dviženje taj miruvanje ta ne osobine ko mahljukati se ola ta ne ograničime. Kja kana panda eko. Paro primjer. Na ne mange paro su ski bud beša bavina makar. I si tu predmeti. Aj, razmislim, bilo samo predmeti so kaveltki god. Bilo nešto. Ker, jada Wordon, jada telefoni, stolica. Razmislim nešto aka neki ti godi. I sila samo duj sostojba. Ajde, aka na tu da razmislim. Jek predmeti, jek nešto ki ti godi. Razmislim, da li stolica, da li akava stalako. Akava tađi, somaj, maus. Razmislim, bilo so. Аракен трито лескери состојба. И сила само дој состојба. Или миру и нела, дика кана миру и нела, или движи нела. Еке, дика кана, ка движи навле, ка фрдавле, ка движи навле, ја движи нела пекана, ја му кава миру и нела. Трито и сили. Арак трито. Ја движи нела, ја бешела. Сао ќе кидине. А кала си особинета растворение. О Курани макерела ли о Аллах на не слично ко ништо. Ва. Епа нашти овела слично акали особиненцар те движинел хем те мирунел. О Аллах ни мируинела, ни бешела, ни па движинела. Так. Амен сиклеваја со на не одеве. Епа онда те на движинела, пе те на мируинела, сокерела па вакен гем нашти халеве едевле. Те прифати некај нашти халеве едевле, најшукар халилан туте господаре. Амен на сиклеваја, кој си сар си одевел, него сиклеваја со нашти овела девел. Со нашти препишинела пе Аллах ески. Сар својство, атрибути, особина. Хафиз ибн Хаджир Аскаляни, ко Фетхул Бари, ефтато томи, Шелопиндуша, сасија каланава, ели сунетескер авторитетја. Тумачиндоро хадиси таро Сахих Бухари, numero 3803 хадиси, башо девлескери персона вакерела, акава со вакерела течитина. Ибн Хаджир Аскаляни вакерела. فمعتقد سلف أئمة وعلماء السنة من الحلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمثله شيء. Сооднесинела печико вјерување таро селеф генерација, пурани генерација. Тај улемаатаро ехли суннет халеф, покасно генерација. Хајде, бујрум шадан, амен, бујрум. Алейкум селам, амен. Хајде, наки. Шукарале. Значи, сооднесинела пе таре генерација алимја селеф, пуре. Хем генерација алимја халеф. O neve alimja. Pura ne da neve alimja. Саринетане у едногласна усогласиме демек, кај одевел возвишимојтано таро движење. Овна движинелапе. Возвишимојтаро премештај. Синеа кате после гело ко арши. Таро арши хулило ки дуњаја ко прво небо. После одотар гело око јарик. На неа сако нешто. Возвишимојтаро премештај.
Хем возвишимо и таро хулюл. Те джалко створение. Простор си створени, одорите куе. Време си простори. Одотар джиакарите ресел, морате тавдо хари време. Ама ова и буд брзо. Ова буд брзо да гендои ко време брзо. Те на не време, на не ни брзо, на не ни време. О брзо да време си. Чи наводила ширк муабет те препиши на Аллах ески. Кој керела ширка кана вакерен? Ајде кана? Аллах еске кој керела ширка. О Аллах си узвишимо таро движење, таро премештај, хем таро хулюл, теку велко створение. Ништо на не слично леа. Имам Шафи вакерела. Синео простор и синео Аллах, ама о простор на сине. О Аллах створи ги о простор, хем понаодори да ачило, сар со сине пе сифатен цар таро езели. На неджаизи транслокација, транспозиција, која Аллах е скоро заати. Демек те премештај, те преместино пе. Тај промена колеске ресафати. Аллах еске акава те препишено пе на неджавизи имам Шафи. Акава си Акида, Ханефи, Малик, Шафи, Ахмет ибн Хамбел. Sastavin ги сар школа, Матуриди, Ешари. Ehli sünnet vel cemaat ya. Sevadil adam naybaro kotor ümmete sara ger veruyna. Allah eskeri persona na raklola ki nisa virik. Našti Allah eskeva kerea ovia kana angli mande. Alo devel pali mande tano ili levo ili desno tano. Asap ke bukja Allah eske našti prepišine. Soske rigade je Allah. Ej talibul hak. Ej. Od ova se rodila i vistina. Imam Gazali qaddasa sirru kopolil ihya ulumuddin vakirga. Cihet, riga. Tane šov. Isjame šov riga. Ajde te genale. Prvo rig. Anglija amende. Duito rig. Pali amende. Tritor rig. Upri amende. Štartor rig. Teli amende. Pančto rig. Desno amende. Šofto rig. Levo. Sebebi su Allah'ın aile granice rigada na ele. Nikat Allah eske naštiva kerea rig. Upre. Si rig. Strana. Allah eske akava naštiva kerea širka kerea. Ko hlavno devel kakove, a o šehadeti eşhedü en la ilahe svedočinava na ne devel. Asaf ko devel na postojnje lako islam. Tu asaf ke hlavne develen vajnani te rušinele. Te džane kubur vredno akava hadisi. Pardon, akava dersi. Ka slavine Allah je celo životo со упутињето тешуне. Со скеа калеа одел правга теаќа. А калеа градинела пе има, кој исправно чачутно девел. Оригада тане створиме. Имам Газали вакерда. А кана кала шов рига со вакергум, одево створинге пенела. Ке да створинге е махлукате, о створенија, дали мелеко, дали джини, дали инсани, дали хајвани, со створинѓата растворение, ке да лен створинга ленгере рига. Ола порано на постојање си. Од после и керде. Ола да кувина категорија створенија. Махлукат. А Аллах тано халик кој створенја. Примере мануше ке да створенја денгјале пре.
Па котор со газинела кипув, а навкер гјапе теле. Денѓа, одма, створин гјапе опре, створин гепе, емирик теле. Киргалеске шеро, са упро лескоро шеро, добингја анав, упре. А канај кили и дујторик створими барабаре маноше. Сасо и андо лескоро муј, или мујал лесте, добингја јекрик, сасо и пал лескоро думо, добингја ваверник. Сасо и лестар десно, таровас, деснорик, сасо и тари лескери пославо страна, лево, добингја леворик. Створиндор махлукати, створи мејта не оригада. Аллахеске те препишине рига, ови упре, ови акате, ови окотете, вакергјан, денѓан лиле рига, ту Аллахе опишинеале сифатенцар таро махлукат. Деале особине таро створенија, акате кереа ширк. Се оајти вакерела лейсе ке мислихи шејун. О Аллах ко ништо не е слично. Халилемли кобор нежна ситуација и тано теухид, кобор нежна илими тано Аллахе скоро и тема и наука илахијат. Одова шеадет и со вакерај. Еј, бари прашин на вас, ваке здигјани еке шеадетеске, вакеро шеадет и ко ислам. Со вакерела му прал оходжа и мерадини, си некојек никјахи, прандинела терне мануш тернен, ајде тек терен никјахи, и вакерела е бојраки, ајде борие, ана о шехадети, и иранела бе палал бесасаке. Оđа родила шехадети, анен лески. Ама никјахи керај. Исламско венчи најмен слики најмен, ко мирапија, ки худба, ко џамие, офостанја праве, најгар бале, ве циркузија ќе. Ако шукари од ова да кере, ама аки да бе сиклам. Аллах е араглед, мало циркузија. Ту совистинја, се још јаде, ти куđам на свој још багер ки бовча пакерно, пака анелен, оđа пака пајнелне. Еј, Аллах. А кава да десинела? И ова го има. Асавке мануша харите си клевен таро ислам кава керена менге дикакала со молине на пемуленги. Ја, окороло ке да правила пе васта. Прво со фрдела, окаш со секат сикав гјалескиот дром. Тоа е жална вистина. Не знае, на жалена мораш дајте, а сам дајте рове. О рига си створиме, Аллахеске рига нашти препишине, Аллах си упре. Дикела панда упре. И си хадис шериф те родено, това хадис шериф те ракене. Ке да кълдине на намази мади кен упре. Кален петумаре яке. Со си Аллахеске ма препишине та. Дали пегамберот забранил при молитва или при намаз да се гледа горе на небото? Allah eskiri persona na nelari eakana. И си е касавки форма те датумен вакелила Hem kanaštite araken lakere riga. Примери ток. Ла нанела пре, нанела шево, нанела десно страна, нанела муј, нанела думо и лакере стране сарка опишине. Према туте кадела каршиманде, ки според батуја кадела рига, али ола лакере рига нанесо скевин круг. Нанеса рамари форма. Е Аллах е форма на еле, сар лека овеле рига. Е топка на нела рига, тут сар ковел.
Вакерла оригадата не, имам газали, оригадата не релативна, променлива. Пример, јек кирика авел ја да јек маки катергел ко тавани. Тъп. Јакана пепренцари ке ела пе ко тавани. Манге упреси ој. Ама ој одотар манти ке лама упре. Соске пепречим ја ко тавани. Дикела ман меси упре. Значи упре теле релативно и зависи таркова аспекти дикаја. Аллахе аспекти да, теле да, упре да, на не. Аллахе сам пенџара јалете гани. Аллахе само шајте пенџара прекал лескере сифатија. Аллахе исиле сифатија. Амен, Аллахе ка пенџарале према лескере сифатија. Нисар јавер мане. Нисар јавер ту Аллахе нашти пенџаре. Само прекал лескере сифатија. И си амен, некобор категорije таро сифатија, сифати нефсие, сифати затие, сифат филие. Белким шајте вакера хем сифат хаберие. Акалата не Аллах ескере сифатија, улавде ко категорije за полокестете алова Аллах ескере особине тај атрибутија. Прека ленде амен халова ја едевле. Иначе лично лескорозати, лескери персона невозможно ите халове. Соске амари годи си ограничими, а ов не ограничим. Сифат нефсие. Кјака категоријата росифатија гейнела пе осифати вуџуд. Вуџуд си сифат нефсие. Аллах е скоро нефси, Аллах е скери персона. Нефси секат на нело, нефси код тесавув, код дервишлуко аспекти лошно шајте, иначе на агер. Аллах е ски кедава керула пе сифат нефсие, на кај Аллах Фиравела нефсие мареле ваме мулхиме, на. Мате хемина овде. Вуџуд со значинела и си да ек створители со постојнела хем са акава со створинѓа. Акава си ек особина вуџуд. Кој Аллах кет капучен, ту со валените вакере. Савоито девел, тука вакере овси вуџуд, ов постојнела. Ов постојнела, со скисакава кердо морате овеле ек створители, ов постојнела. Ов си вуџуд. Вуџуд си лескоро сифати таро нефсие. Директно тарлескери персона ек сифати вуџуд, ов постојнела. Девле скоро исипа потврдинела пе, а кале сифатеа вуџуд, ов иси. Билам пенаја ваџибул вуџуд. Не шансете на постојнел Аллах. Соске, апост, никакана. Ту леа ек со това кера, ек соко. Да ек марка. Синалко. Ма тој оче клапна. Синалко соко. Ту и шиша дикеја, осоко дикеја, али и фабрика со створингјала, со кергјала, не ги нема. Па керена постојнела. Сар кердилјој, кај кердилјој, кој чоргја да тоа течност, кој оформен ги сакава, чи одате и фабрика, морате постојнела. А диклан била на диклан, ама се вепи со дикеја остворимо, халеве е створителе, а герда, амен, о махлукат ке да дикаја, па гера, а иси, да ек халик створители, вуџуд морате постојнел, од ова си лескори особина, ваџибул вуџуд,
нема шансите на постојнел, сигурно постојнела. Sıfat-ı nefsiye, akava sıfat-ı pirava. Sıfat zatiye, sıfat zatiye tane sıfat yakolo opişinen Allah eskeri persona, akala sıfat ya nanelen sprotivnost, zıt. Sıfat zatiye ulavaya ko sıfat selbiye, taj sıfat subutiye. Koduj. Sıfat selbiye, tane sıfat yakolo opişinen Allah eskoro zati hem araklovena samo ko Allah. Nика сте јавер, а sıfat, акала sıfat яко амаро фикири градинена тензих, кај Allah си учесте тарав несовршеност, односно учесте си тео слично ко махлукат. Акана гејнаја sıfat селбие. Селбие sıfat ја нанелен спротивност. Акана кава ќе рафту мегисто значинела акава нанеле спротивност. Кидем. Акаја си Allah ескери особина. Ке некој ка почел труд. Кој си то девел? Тука ва кере, он девел си кидем. Со ја дава? Нанеле почеток. Кидем. Својство на безпочетност. Али амени си јамен почетност. Ке да си амбијамо, ода ја веш. Значи тега ни почвингја на која кава хајат. Почеток и сито. Али Аллахе почеток на неле со скеов ки димензијата ро време на живинела, на екзистиринела. Па и силе јек својство кидем. Со значинела безпочетно. Најле почеток. Дуито сифати бека. Аллахе најле крај. Акала си Аллахе скере лична особине. Хема кала особине со исилеле, ника сте вавер на не. Ка сте вавери си безпочетност? Ка сте и си вечност? Само ко Аллах. Ајде ака нас ова киргем која кала сифатија на неспротивност. Ајде арака спротивност. Ови безпочетно. Најле почеток. Нешто со на не ле почеток. Шајлива кереа бијандои, значи спротивност на не. Нешто со и за секогаш. Шајлива кереа јек диве камера, значи спротивност на не. Вахданиет. Аллах е скоро екипа. О Аллах си јек. Ама акава ке да вакераја вахданиет, Аллах е скоро сифатијем својство особина си. Вахданиет. Вахданиет на не само таро аспекти одевели јек сар господарием створители. На. Него одевели јек кипири по персона на не sastavimo таро котора. А ту нас јан целосно јек, тути си ту которада, шеро, муси, кочик, пре, јаќа, кана, бала, сакала sastavine ту цел. Али Аллахе, асавке тикне котора на неле екстремитет ја, на неле Аллах си вахдание, целосно јек. А калеја не гиринела песо, улајбе да ко христијанство кај одевел улавјапе котрин. На, ови јекем на улавела пе, не е деливо. Улавена пе остворенија, остворители нашти улавела пе, оси јек, вахданијет, не скоро софати си јек. Ем јек створители, ем јек девел каски вадети, акава вахданијет. А карше о вахданијет со бешела? Буд девеля. Акава испротивно акалеја. Акала софатија најлен спротивност. Мухалефету лил хавадис. О Аллах нанес лично ко ништо. Тано својство Аллах е скоро. Сакала о махлукати танес лична ко нешто. Дека кана, жамба коронак. И сила дој рупе. Джуклес коронак. Папагалес коронак, инсанес коронак. Нак и си секасте. Али и форма
различно секасте. Али функција нак сар органи и си секасте. Кија е точка ола и слична, нак и силен саринен. Ака те сложи гемаме, слична си. И форма белким различно, ама нак и си имаме. Акана, мухалефету лил хавадису, Аллах на не слично ко ништо, со значинила. Ништо тар од ова со исико створенија, о Аллах напоседуја. Аллах еске ништо нашти препиши неа. Кана Аллах еске нашти де. Повја Аллах еске нашти препиши неа. Јаќа физичка нашти препиши неа. Лейсе ке мисли хишејун. Ништо на неслично кодевел. А калеа е тестар и клала мухалефету лил хавадис. О Аллах разликуј нелапе на неслично. Таро буќе со од после створување. Акава сифати на дозволинелате паќе кај Аллах си зависно Акава сифати на дозволинелате опишина Аллах е сифатенцар кола аракловена ко махлукати. Например, форма, бешиба, движиба или мирување. Акала си својствата растворенија, овна неслично аменцар. Одолеске Аллах е форма на неле, бешиба на неле, движиба на неле, ем на миру и нела. Акала особине, нашти Аллах еске те пчивеле. Лескери особине си мухалефету лил хавадис на неслично ко ништо. Хем панчто сифати, таро сифата селбие, панчто сифати, кијам бинефси. Со значинела кијам бинефси, Аллах е скоро својство, о Аллах независно екзистиринела. Со значинела, аме зависник јас имам. Ама ли екзистенција зависинела нешто стар. Пример со стар, за теживина валя немаме ге воздух. За те наставина теживина валя немаме ге пани. Одолеске да ке да родила пе живото Аврики галаксија, прво родена паните и си паника раке живото да. Значи извор на екзистенција. Аме си зависинајата роди са веќе. После морате витамини морате да, за те екзистирина, те накана свалива камера. Акана беше јаки столица. Зависинајата ракала штар пре. Јек те фалинел, пао, гелантеле. Значи, амен сием зависна од створенија. Кастар, Аллах е стар. Али, кијам би нефси, о Аллах независно екзистиринела. Со значинела, овна зависинела ништо стар. Сарша и препишинеа лески кај беше лакоарши. Кобор ширкија тукергјан, дали? Шел 1001 ноќ олил, 1001 ширка иклел амен детега. Керај. Ко само ти ек тврдња кај Аллах бешела, онда деале тело да, форма да, границе да, сличност да, зависнота створение да, со скеоарши си створени, о простор си створени, о Аллах зависинела одоте. Сифат сугутие. Аллах е силе баверада сифат, ја? Јеке ходжаја, агар исто на кергем дискусија, на мангелата кера дискусија, ни меда више ника се на мангелата кера дискусија, со ске на свалосиум. Кија каја тема, себе писона Халилола Шукар и силејек магла. Дела дисаве примеира со надолела тан. Али те овелен сабарите шунена менџики крај како часија тарја акида, ка халјовел со мангајате пена. Одевел иншалла халјоива сега скете да. Сифат субутијета не сифат ја Аллах ескере, али дегале не махлукатески. Деки си сифат ја особине со одевел делале на менге. А кала ту менге да не ковена. Мандар ту менге поклон. Те цидингјале наете постојна. Колајта не одла сифатија, хајат, живот. Тано Аллах е скоро сифати. Офтано вечно со живинела.
Ama o dole sıfat ister amen geda denge. Ya kana amen civdilim. Akana ku hayat isi. Živine. Моро животот зависи на лалестар. Ама денгама ек sıfat пестар hayat. После денга илим джандипе. O Allah sacanela. Pe ilim estar yek nešto amen geda denge sar tecelliyati. Pa amen da canaya. Nay hari canaya koi siyamari dai. Kai siyamaro ker. Canaya. Semi. O Allah saşunela. Ama amen ge denge akale sıfat estar. Panloko sebebi ko kan. Hem o da öyle sıfatı amen şunay. Amen şunay Allah eskeri sıfatı ya so denge amen o şuni ba. Denge şaytelellenda. O da eskisi kaşuke. Besar. O Allah sadik yada. Pa denge amen de stvoringa yek organ, ako odova organ denge o svojstvo dedikat. Odikibе на не, амари особина. Allah eskero sıfatı dendo amende. Besa. İrade, slobodno volja. Allah som angela kerela. Celle şanu. Ama denge hem yek irade cüz'iye hem amende da. Amenda birinaya dalika kaha torta ili kolač. O da var. To kefi. Tu birinaya. Ali ograničimo se. Сар ограничимо, па остане некаде мангајате оваке Европа, ама наш ти, ака те си. Ти слободно воля, ограничимо. Слободно воля, кудрет, сила. Ака васи Аллах е скоро sıfati, ов и силе будбари, неограничено сила, ама денгел амен геда. Па амен, о, песиту сила, ака вате вазде. Те си денгел то sıfati, кудрет, наете овелту сила, ните пиреда. Лескере силаја кудрет и ситу такатите уште джикото алети. Kelam. Allah Teala lafı kerala. Ali Allah stvoringa ek sebep yamende içip, pa denge o sıfatı kelam, pa amen da lafı keray. Ama amaro lafı, panlori ko bukve, ko tonja, ko vošta, ko danda, ko glasna žile. Ali Allah Teala nane telesno, leskor lafı keriba, nane slično ko ake amende. Ali ameno dole sıfatı star poşmingem te kera lafı. Te cidinga po sıfatı ka ova nema. Nem. Sonašti te kera lafı. Tekvin stvoriba. O Allah si stvoritelji. Ama akava sıfatı denge amen geda. Amen da stvorinaja. Koji kerge akale čave? Dike, tu da stvorine. Koji kerge akava akaja medresa? Ma istorija, dike amen da stvorinaja nešto. Ali akava si Allah eskere sıfatı staršajte cidel od ova sıfatı amen da pa te naštite stvorina. Sasi akala Allah eskere sıfatı ya. Akana, o primera mare hocaja sova kergum tumenge, sova kerga. Abi soja kalenge kerena lafitari akida. Ništo na ne slično ko Allah, pa vakerena Allahe na nele vas, a u Kurani vakerga je Allahe i sile vas. Eke amen akana lente puča. Te nasijem slična Allahe ako ništo. Amen dikaja, o Allah da dikela. Amen şunaya, o Allah da şunela. Amen lafi keraya, o Allah da lafi kerala. Amen isi amen sila, kudret, Allah'e da isile kudret. Akate slična Allah'e nasijemli. Jesara kana branine na vajeti o Allah da slična koništo. Mislinela kaj kerga bari filozofija. O cevapi akaleske soy. O cevapi tano akala. Akala sifat ya na ne amare pa te ova slična ne. Akala ileskere sifat. Na ne amare. Amare sifat ya si forma, volumen, telesnost. Odlay amare sıfat ya. İlim na ne amaro sıfat ya. Allah eskor sıfat sinden devam ede. O doleske de akalle sıfatın ge vakene da pe subutiye. Allah eskere sıfat ya. So dengelen kaske da
Хајваненгена, коджукелда иси. Оджукелда шунела, оджукелда дикела, оджукелда джанела, пенджарела иси лейлими. Пе газда джанела, спознајнела таро газда джи јабанджија. Нашти пенела пе, акале сифатенцар слична си ем Аллахе, а тик ме акава пишингю. Предпоставим ја одма джанглю ме саркава ке. Акале сифатеа, нашти пенаја кај слична си ем Аллахе. Ов дикела аменда дикаја, ов лафикерла аменда лафикераја. Амаро дикива, шунива, или лафикерива, на не амаре сифатја, него си Аллахескере, тар по мерхамети, ограничимо, hem panleko sebebi, demek kanencar şunaya, yakencar dike, çibiye lafikere. Panleko sebebi dengelen mahlukateske teşay egzistirilena hem izvršinena ve obaveze. Amare lična sifatja, sokodevel na ne, amen deisi. Hemo Allah hakate amen sar na nes lično, tano telesnost, Allah je telesnost na nele, forma, Allah je forma na nele, ograničenost, Allah je granice na nele, zavisnost, amen si jem zavisna, ovna nezavisna, prostornost, amen si jem ko prostor, Allah je najle prostor, dviživa, amen dvižinaja, amen ovna dvižinela pe, miruvanje, amen miruinaja, o Allah, asavko nešto na nele, akala bukja na araklona ko Allah, akala sıfat ya amare, leste na ne, akala, şuniva, dikiva, kudret, irade, lestarle nemlen, ov dengelen amen. Leskere sifat ya. Postoji isi sıfat fiiliye. Amen akate nanete kuva paroi. Te sikleva akala, postoji odo akala. Našaya akale sifat endar, isi sıfat haberiye da odola da mukayale. Ola pa put po posle. Avena? Pandaya o temi imam Ebu Hanifa skoro opis baš Allah skoro zati. Hemo dersija akale temaja završina je. Vakirala gel. Ebu Hanifa skoro opis baš Allah skeri persona odnosno zati. Ej talibul hak. Джанкај ехли суннете вел джемаате скоро стави баш Аллахе скоро заати си храмо му колил ел фикхул екбер екетано киромани да чип таро имам Ебу Ханифе Нуман бин Сабит ради Аллаху анх. Одоте едноставно опишинге сар валяни те халова Аллахе скери персона ле скоро заати. Оте најлокесте шај халоваја со значинела зат била кейф. Оте палемира неме го почет. О Аллах си ек персона бизи состојба. Ebu Hanife penela ve huve şey'un la ke eşya ve mâne şey'un ithbâtuhu bila cism ve la cevher ve la arad ve la hadde lehu ve la zidde lehu ve la nidde lehu ولا مثل له Ebu Hanife vakirja. Akana vakirja soznačenja vakva. O Allah si nešto. A gervala ne te verim. O Allah si nešto. Nasaro stvori me bukja. Se naele sličnost. O izraz da su vakiraja nešto. O Allah si nešto. Vakiraja neki smisla kaj postojinela. Se te vakirgem Абе, нашти Аллахеске вакереја кај ови нешто. Онда кај клел ови нешто. Амен Аллахеске вакереја шејун, ови нешто, само те докажина кај ов постојнева. Соске кај клел некој те вакереја, па ме да си нешто, овда нешто сличност. Одо тео нешто, вакереја за исбат текера, те докажина кај ов постојнела. Се акавада те не гирингем, а шајте не гиринале. Ама тега ни пак и тролго, Allah си ништо. Насминаја совко нешто те вакера. Вакера, о Allah на не телесно, о Allah на не субстанција, о Allah на не акциденција, Allah е на неле границе, Allah е на неле супротност, Allah еске никој на не рамно, хем на не слично, олеја.
Eso znači nela akana akava. Bila ģism. O Allah na ne telesno. O mahlukati si telesno, telesnost si lengoro sıfati, Allah'e na ne sıfati taro telesnost. Vela cevher. O Allah na ne substancija, odnosno materija, koja si sastavimi taro kotora. I materija si sastavimi taro kotora. Najtikno delo tari materija si atomi. O atomi i sile elektronija, protonija, neutronija, akala kotora kerena jek atomi. Poviše atomija kerena i materija sodikajala. Svako materija i sila kotora. Ola dževher, o Allah na ne substancija, odnosno materija sastavi mi taro kotora. Džikote u mahlukati si substancija. Hem sastavi mi si o mahlukati taro kotora. Akavasi mahlukate goro sıfati na Allah eskoro. Allah'e kotora nanele. Odoleski Allah eske tut našti prepišneja basta. Ya da šero, ya da kočik, ya da stapalo, ya da butija. A svako nešto, Allah Teala munezzehtan, vozvešimo. Wala arat, Allah na ne akcidencija, odnosno na nele osobine sar uči pa, govori učodeva. Džanel. Na nele uči pa. Govori buvlo odeva. Na nele buvli pa. Soskov na ne akcidencija. Sokerelo odeva, tergiolari. Na tergiola, tergio iva na nele. Bešiva, bešelari barem. Na bešela o Allah Teala, na nele potreba te bešel. Pirelari o Allah, na nele potreba te pirel svugda tanokke da mangela te delojna. Ali svugda na taro aspekti isilet han. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ovi tumencar kajda te oven. Pe sifatencar, pe atributencar. Ukliva, te ukleđi negde, te iskači netu. Allah'e na nele asafki osobina. Huliva, te hule, Allah'e na nele asafki osobina. Te premesti netu, dislokacija te kere, Allah'e na nele asafki osobine. Džiko te u mahlukati piravela sa akala osobine, hem našti bizo akala osobine. Vela hadde lehu, Allah'e na nele granice. Džiko te mahlukati isile granice, hem i granica kerela lengeri forma. Ograničenost i sifati taro mahlukat, ana Allah eski. Vela vidde lehu, Allah eskoro zati na nele suprotnost. Kakana. Na nele suprotnost. Например, сифат хаят, живото. Со ко превод значенала живдо, спротивно нестар соси, те мере. Таро живдипе спротивно мерива. Себепи со спротивно значај умаловажинела Аллахе, о Аллах си совршенство, нашти припишинела пе Аллахески асавко спротивност. Значи, сијаме нијек се фати мухалефету лил хавадис, о Аллах на не слично ко нешто, спротивно акалестар као слично. Ама Аллах е спротивност на неле, одолесков на не слично. Вела нидде леху, на нелеске ништо рамно, ако махлукати таро шукар иси некој пошукар, таро зорало иси некој позорало, таро џандо иси некој поџандо. Вела мислеле, на не ништо слично леа, себе писо Аллахе на неле границе, нашти овела форма, ке да на неле форма лишинела пео можност те пиравел хем сличност. То. Ханле ми тема. Сокергем лафија кала триндерција. La ilahe illallah. Muhammedu Resulullah ki akate bešela. Ova. Javer trinçtar panç dersja. Pravale. Elhamdülillah reslem ko krajo akale da derse skoro.
Джемати муслимин, кере на менге дома, овен захвална со иси некој те вакерел ту менге асавко барвали пекиро маничи, шукр со оромада ресле, те овелен настава, баш акида, ем те овел кој те разјаснинел о најважна, ем најпаре теме кој ислам. А каја тема си доборон пари, валлахи, акала 3 час ја со керген, ве биллахи, ве таллахи, хава совли, управо Кур'ан азимушан, диклум ходжалайра, со акава илиминанеле. А ту мен шунгенен, елхамдулилlah. Валлахи ве биллахи. Валлахи ве биллахи. Управо са Кур'ани керимес кере харф ја хава совли. Билам јек пример јек ходжа денга. Allah Celleşanuhu ko Kur'an-ı Kerim'i vakerela amen hularaya tumenge opani. Dimi hularaya tumenge opani. Kaj Allah? Upresi. Akale primere dokažem ga Allah se upre. So skete ladante beše našli muke? Opani? Prave Allah. O ventili muke? Ali Allah heske asafke osobine na prepišine lape. Rigana prepišine lape. Asafko muhabbeti Allah heske küfür kakero. Maazallah. Ali isi kufuri sona ikalela taro dini abri. Aodova kakera ale lafi vaverdrom. Sasoka vakerafte pazinen, ništo na ne bizo dokazi, bizo izvor, bizo serioznost. Mukavatu men Allah eske koje maneti, a od ovaj najšužo poverenije te doveri netu kodevel. Fi emanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.